Bu velosiped tepkigeme bir top jыл болып қалды. Велосипедтің абдан адамға пайдасы жақсы екен да. Bir жағынан физзарядка, денсаулыққа, екінші жағынан жұмысқа тезірек барасың басқаға қарағанда. Мен Құрманқұлов Шекербек Жанышбаевич Талас іргесінде айылдық жерден айылдық мектепті бітіріп, анан Ош мемлекеттік педагогикалық институтында физика әдістігіне тапшырғам. Физиканы баштағанда физик мұғалім болам болбоймын деп өзімде сомнение болып жүрчеле. Анан екінші курстан баштап қайра қызығып кетіп, физика болуыны қалап, анан физик болып қалдым да. Бүткеннен кейін 2 жыл Ақсыр районына мектепте физик мұғалім болып іштедім. Андан кейін жақсы бүткендігімне байланышты мен оқытқан ағайларым келбейсің, жоғарғы оқу жайына аспирантура тапсырбайсың бі, илім улантпайсың бі дегеннен кейін қайра Ошқа барып, Ошта ал уақытта жаңы политехник институтынан филиал ашылып қалған. Ошол жерге академик Текенов Жапар Текеновичтен шақырусыменен іштеп қалдым. Андан кейін аспирантурада оқыдым Украинада, Донецк шаарында. 3 жылда бітіріп, 4-ші жылы барып Днепропетровсктан қорғадым. Техника илимдерінің кандидаты болдым. 34 жыл Ошта іштеп, 20 жылдан ашығырақ жоғарғы оқу жайында іштеп келдім. Андан кейін Талас университетінде 2005 жылы шақыруменен келіп, ошондан бері ушул жерде иштеп атам. Келгенден бері бір топ қызматтар арқаладым. Мен мындай айтқанда лаборанттан баштап проректорға шейін қызматтар арқалап келдім. Анан Талас университетіне келгенден кейін мен өзім физик педагог болғаннан кейін педагогика илимине қызығып, ушу багыттан анан кейін педагогика боюнча докторский диссертация коргодум. Азыр эми техника илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору, профессор кызматы аркалап жаткан убагым. Болушуда газ, ток бар. Чындыгында эмне өлтүрөт адамды? Токпу же чыңал өлтүрөбү? Чыңалуу? Ток. Группадагы балдар канчалык живой болуп билим алууга умтулса, мага ошончолук жеңил болот да. Анан мен буларды адегенде бүгүндөн сагыт башына көргөрүш элек, сагыт өтөрдү дайыма диагностика кылып алам да. Диагностикада өтө турган сагыктын булар кандай мурда эмне калды экен, мурда эмне жөнүндө маалымат билет экен, ошон турмуштагы маанилерин билбейби деп жөнөкөй нерселерди диагностика кылып, анан кийин темага өтүп кетем да. Азыр баада критерий менен балап калганбыз. Экзамендеги жооп бергендиги, модулда калган баалары, сабакка кандай катышкандыгы, сабак убагында активдүүлүгү, ушулардын баарын чогултуп анан кийин азыр битип формат деп коет. Ошо формат сыяктуу буларга да ушундай баа менен баа коюлат. Ар кандай заттын атомдору зарядталган бөлүкчөлөрдөн турарын билебиз. Бир нерседен өзүмгө да ойлоп, мындай өзүмө сыймактанып калам да. Канча жыл менен бүтүп кеткен окуучуларым болсо дагы менин таануу арасында чачып турат да. Демек, ошол менин аларга болгон мамилемдин сыйыбы, ошонун результаты деп ойлойм да. Эгерде жөн урушуп балдары жөн кылып болсо кийин караса таанысынан чыкпай коет. Биз тааныбай калабыз, көпчүлүк үстөн тааныбайт. Алар ушу сурашып койгондон кийин ага окуттуңуздар деп калса, окута сүйүнүп калабыз. Алардын ийгилигин укканда окута сүйүнүп калабыз. Биз окуттук эле деп немеси маанайыбыз жарык болуп, эми көрсө мугалимден сүйүнүч окутканда студенттердин жакшы адам болушу, жакшы өнүгүшүнө таасир этет экен да. Жалпысынан кызыккана, бирок мурдагыдай кызыгуу баягы биз жаш кезектеги ой кандидат болсо экен, доктор болсо экен деп сончалык далалат кылат элек да. Андай чоң далалат азыр мен жакшы байкай албай жүрөм да. Гранат бар, чымчык мишилебейт. Чымчыкта чыңалуу бар. Чыңала тийип тур. Бирок того
Мени Бишкекке бир кореец келип консультация керек болуп калып чакырды. Жана мен бир балам кореец тилин жакшы билет. Анан Кореядан бири келип дер ушу консультация керек болот деди. Менен проректор болчумун. Анан өз дагы Ошто жүргөндө биз часыбыз ачканбыз. Окуу жайын ачыштын жолдорун билет элем да. Анан мындай карасам, анда мен 60тан жаңылаткан убагым эле мен менен теңдей көрдү да. Анан тигиде сурады, мен азыр мурда жашымды ачтым, азыр мен окуу жайын ачты, мен көп нерсе кыйынчылыкта. Ачпайт элем, мына мен тең экен. Сурачы канчага келиптир дедим да. Mesela 83 ekan. Ana men aytdim, men 83 yilga bolsam, Xudoga qalay Xudo ertaroq amani yaxshiroq o'lsam ekan, bola chaqani qiynabay, o'zini ochdi degan. Bo'lmaydi deb qolatilmi, bu endi nормально ko'tarib, bu tarım qalbasin deb o'shensam qatqirib kulverdi koreys. Anan ne o'yladi desem, men 117 ga chiqam deydi. Qaqdan chiqasiz, men qancha ketgan? Desem, atam 125 ga chiqqan deydi. Sizler Kırgız eli etli köp jeydi ekensиңер, biz жемишти köp жейбиз dedi. Экинчиси dedi, men азыр ушул возрастта dedi. Күнүгө минимум bir күнү 5 километр басам дейт. Үчүнчүсү, ошо картаган атаман бата алган дейт. Анан ошондон кийин койт, үй көт алыс эмес да. Кой дедим, жөө баскан үйрөнөйүн, велосипедтен үйрөнөйүн деп. Kaç yıl oldu? 5-6 yıl oldu. Velosiped tepken kızgam. Bir жағынан tez barasın, iki жағынан kıyım ol. Çizim orta tile. Anan ardaki darı şipap gördüm. İkisine başlardan karak olmadı. Velosipedden kalıp gitti. Üniversitenin ушул корпус деле бериптир өкмөтчү. Ана мына азыркы губернатордун колдоп атканы барып ремонт кылып берем, анан көрүп турган, баары эле келген, ар жерде туруп калсыңар, жаңыңыздан курулам деген, ой, тимелек көккө жетип атабыз да анан. Ошондо күнү чыган жанын өтөм дагы көргөн сайын көңүлүм кубанып турат да, ошо 4-кө келип калды азыр. Анан бүтүп калып, чогуу бизде болуп калса, красивый көрүнүп калса, анан чын эле баягы эшик көрүп төрдөт дегенде кийинки абитуриенттер ошо зданияга карап тартылат да. Мына сон жакшы таасирин берет. Каласына ойлоп атам. Анан акыркы абырдынлар жаңы келет. Бул биздин өнүгүүбүзгө болгон чоң салмашлар. Бул ал бизде огото чыккандыр, билим болгонубузда, билим алган биз дагы иштегенибизге тимеле сүнөсүң деп. Билим системасында жаңылык кылып баштадым. Мына мектеп мугалим айлыгы көтөрүлгөн. Бул айлыкты көтөрүштү себебинен өзү эле жоопкерчилик деген сөз. Сапат бул компетенттүүлүк плюс жоопкерчилик. Анын муну айлыктын жогорулашы бул мугалимдерге болгон иш аракеттен сөз жок жоопкерчилик алып келет. Эки бала, эки кызым бар, баары жогорку билимдүү. Тарбия маселесине келгенде мен өз жетимес чоңойдум. Мен атам 3 жашында калып калгам. Апам эле тарбиялады. Ошон үчүн балдарды мен ошо жумшак менен тарбияладым, эркин берип тарбияладым да балдарга. Балам кылам деген сөздү кыла аласыңбы? Кыл, эркиндик берип көндөрдүм. Себеби адыр тыя берсең бала өзүнчө самостоятельный болбой калат да. Эки балам тең эркин. Şu apamdı baldarım aldığında kanday barıttı kılam deyip oylandım o ağdaş. Gördüm de çoğuna atalardan mamlı kılbaq o nevrilerini gördüm de. Men niye baldarıma gerek bolsa apam arqılı berçim de. Men tüzdeli berip koysam ana apam kalıp kalat da yapaz. Balaga mamile birdeki bergen suymen çıktı. Şunun için ömür ötkönse baldarım apamdı ene katarı emес apa katarı görüp жақсы mamile menen. Өнігіміз жақсы басталды. Кейде шыншалық қуанам да, қанша жылдан бір бүтіп отырған мектептерден көріп, бүтіп қалып деп. Шыншалық ішімен разы болып отам да, шын елі жақсы жақсы кетіп атпыз. Шын үшін бүгін күнде бізден өнігі болған кеткен қадам мені қуандырады. Ушындай темпінен кетсек, бір топ алдыға шығып қаламыз.